Manibat king simpleng pamibiyebe kareng balem atwa, libangan, kapanintunan, ampong kultura dareng kabalen, ang gana kareng mga garbong desenyo dareng baleng yari king batu. Papakit dareng miniature art sa reni ingalo dareng karaniwang memalen king Labuad, Kapampangan. Kinip ka rin pong miniature art po, bali akit na po itang day-to-day basis king community. Atin tapong like urban houses and like bahay kubo, yan atin tapong aliwang nano pa, aliwang structure pwedeng pakit po. Alam mo, art therapy na instead na mas lalo na ring artist naman mahilig ka ring nightlife or something na panelulwal kaysa magbutil-til da ketang kembale da makagawa laking kakabutil-til da kakapulot da karetang aliwang raw materials makabuula kareng aliwaliwang agagawa da. Ngening Biyernes, October 11, opisyal ning biklat ning Clark Development Corporation o CDC ing Dioramas Tipos del Pais Art Exhibit. Walulang diorama o miniature artwork makers ning Pampanga ing mikyabek ing mebanggit exhibit bangi pakiting legwan ning balang istoryang mayakit ing karelang obra. Antimoing urban conversion artwork ng Mark Wilson Sagum, papakit ning pamilyar senaryo na ning Ciudad Angeles king dane na ning Barangay Santa Rosario. Pero aparte pa kanuking papakit ng art, nasa na rin kanong magambuling kasalasayan dareng lumang gusali king Pampanga, apani bata na kanuning manawang kulturang Kapampangan. King panahon po kasi ngayon, detang structures na nakailalabas-labasan tayo, itabalo, atin la pong makasalikot storya. Tangkahig, didemolish dala, re-renovate dala, gagawin dalang commercial. Tang makakalingwan tang history. So, kining pamanggawang diorama, bala mo, mapapreserve, bala ma-immortalize itang structure, king future generations, ang ede mambalo itang structure ita. At least, itin tamong instrument na papaitala karela. I-April gagi naman na tao lubaw, anak ya pamo kanong malatian niyang pipapakatnoring kayang miyayaliwang materialis, bang makagawang miniature artworks. Mabusisi, ampong mangailangang makabang pasensya kanu impamangawang diorama. O nang uling kaluguran ning kayang gagawan, ikwanan ning apanakitan, den kayang obra. As in, mag-start ko mo kayong piece of styrofoam, ampo ka lang scratch material. Ang gaking atin na magpagawa, more on commission work, more on kailan. Papagawa dala rat ang baledang matmo, baling lumang datang mga tibag ng baledang matmo. Bala mo babiye itang karelang past. At syuking at lumpulong miniature art pieces ating miayaliwang sizing akit dareng memalen king Clark Museum. Para kareng bisang manakit kareng diorama artwork sa reni, makabuklat yung museum from 9 AM to 4 PM. Agkatanda ko pong tumagon kaya kaming malating exhibit. Hanggang naman pong November 11 pa po ini. Open niya po yung kaya katamong museum from 9 AM to 4 PM. Agkatanda ko pong tumagon at maglawi ako po karening kaya kaming paka-display. Dakal po, salamat. Lizan Morten, CLTV 36 News.